Akhaisa ku mpfule channel ya Matimba Emmanuel Male YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na channel letin'wana. La ku vulavula hi mafurha ya nguluve or mafurha ya honci or mafurha ya pig. Mafurha lama ma tirha vanhu va ka hina ende mafurha lama ma tirha swilo leswi ma lavaka ku tirha swona ende loko munhu a ma tirhisa hi ndlela leyinene ma n'wi tirhela. Vanhu van'wani va tirhisa wona ka mindyangu yo hambanahambana leyi va hlanganaka na yona. Mafurha lama loko mi ma kumile mi fika mi kuma loko ri ke ni ku dlayiwe nguluve kwala kaya mi fika mi tsema laha ka mafurha lamaya laha nyameni leyi ivi mi veka laya ivi ma n'oka mi veka ka xibotoboto ka something mi nga kota ku ma tirhisa vo ma 2 years. Ivi na loko ri ke ni a mi dlaya nguluve mi ye mi ya xava nguluve exopeni mi endla tano naswona a mi ze mi ma sweka mi ze ma endla nchumu. Se van'wani loko va tirhisa mafurha ya manguluve va ma tirhisa loko va ya kwihi va ya tikhoto. I kuma ku munhu i khomiwile i ya khoto like a hi nghenisa ka maintenance. Loko a fika ka maintenance va fika va ku hayi wena i fanele hakela sesi loyiwani 3000 hi n'hweti for vana vambirhi ma twisisa. Se mi kuma ku van'wani loko va ya le va ya va fika va endla yini va ya va tirhise wona mafurha lamaya. I kuma ku munhu wa xinuna i ya a wa torini ivi mi kuma ku loyi wa n'wansati yi ka tindhawu to hambanahambana ku loko a fika le a ta fika a wina case. Mi to vona loko swi ri tano loyi n'wanuna a ta fika a wina case majistere ta ku i ta hakela 1000 hi mhaka kwini i tolini mafurha lama manguluve luya i tirhise mirhi yo karhi or swa tikereke to karhi. Na loko mi languta loko ku ri na mitlangu swipano sweswi swa ti-tournament van'wani ti-team va ta ya va tole mafurha ya nguluve kuma ku leyin'wana yi tirhisa murhi ivi lava va tirhisa murhi va nga wini ntlangu. Mafurha lama ma dlaye mirhi liya or ma dlaye murhi lowu va nga ta va wu tirhisile. Van'wani va tota na le minkondzweni loko va ya tindhawini tin'wani mi kuma va tote mafurha lama eminkondzweni ku le va ya kona va fika va ma sivelela mindzingo. Na sweswi ka vanhu lava mi kuma ku mi ya xava ti-grocery vo mhani ku na mi xava ti-grocery please loko ku na mafurha manguluve kumani mafurha manguluve mi tota lomu mavokweni lomu. Van'wanyana ma endla va tota na le xikandzeni va ti endla tidoto ingaku va tidoto mi nge swi voni swo ku makhamba loko ma ta lavo tirhisa mimirhi hambi va fika vo mujuta munhu a fika ku hayi ku mi rhwalela grocery ya kusuka a Louis Trichardt or a Xitandani or a Makhado ni ya kwihi ni ya ka N'wamatatani lo din'we ni ta mi charger 300 rand ku ri tiraka mi duvha ku lediwana a defeat price leyi mi wela hi nhloko va mi tirhisele mimirhi yo karhi mara loko mo suka mi tole swilo leswi ni nga mi byela swona laha munyu mi suka mi tole mafurha lama manguluve swilo leswiya swi nge tirhi total va ta fambela kule na n'wina. Se mafurha manguluve ma tirhisiwa ngopfu ka sweswo lava swi tivaka van'wana va ta tatisa lava nga ta tatisa kona. Na khensa ku va mi languti channel. Thank you.